Zamolit ću vas još i da prokomentarišete za naše gledaoce i pismo podrške 100 javnih ličnosti kandidaturi Saše Jankovića za predsjednika Srbije. Pa mogu da vam kažem, ta lista od 100 ličnosti koji su potpisale tu kandidaturu nije ništa novo, pošto su to istih 100 ličnosti od Borke Pavići do Žarka Jokanovića. To su isti ljudi koji već godinama podržavaju različite kandidate. Dakle, nema tu ništa spektakularno novo, ali to je u redu, to je njihovo pravo. Dakle, to je demokratija, imaju pravo na takvu, da kažem, aktivnost. Ono što postoji druga stvar, postoje ljudi, prosto voleo bih da ljudi shvate, mi još uvek nemamo raspisane bilo kakve predsjedničke izbore. Dakle, izbori nisu ni na vidiku. Mislimo, mi znamo da će oni zakonsko vreme dolaze za njih, ali ima još dovoljan broj meseci pre nego što se izbori raspišu. Međutim, imate situaciju da kampanja počinje, da su neki kandidati sve spremili, prosto čitava organizacija, i imate nekoliko faza. Prvo oni idu, imali ste one serije besmislenih pitanja i još pred godinu dana, hoćete li se vi kandidovati, pa onda ti kandidati kažu neće, oni taman posla, oni rade neke druge poslove, oni se neće kandidovati ili nije vreme da se oni izjašnjavaju. I onda svake nedelje se oni neće baviti time, u stvari se bave time. To su, da kažem, onako ti politički trikovi koje oni koriste. Onda imate drugu fazu da ih određene grupe kao ova sad ih kandiduju, pa oni tobož to su iznenađeni tim iznenadnim kandidaturama koji su sami pripremili te same kandidature i formulare i obrazce, samo su ovi ljudi potpisali, ali oni su tobož iznenađeni, zahvalni za to što se, eto, neko se setio da ih kandiduje i tako dalje, ali oni i dalje se ne bave time i naravno sve vreme brutalna zloupotreba funkcije. Mislim konkretno i na Sašu Jankovića, na zloupotrebu funkcije Zaštitnika građana, baš to je makar to još uvek na papiru. Sve vreme se čovjek bavi politikom, mesecima unazad, dakle nekoliko meseci se samo bavi politikom, političkim delovanjem i sad imamo konačno i tu kandidaturu za predsjednika, da kažem, u tom smislu. Sad, naravno, vi imate situaciju kako je to moguće da neki već imaju celu organizaciju, već su podelili vjerojatno i funkcije, pošto skoro sigurno je to, oni će pobediti, samo još da ljudi izađu da glasaju. A kako to da, recimo, najveća stranka, kako to da Aleksandar Vučić nema još uvijek svog kandidata? Ja ću vam reći zašto. Zato što radimo. Zato što dok Aleksandar Vučić obilazi od opštine do opštine, dok otvara fabrike, stvara radna mesta, ide u svet, bori se za to da u Srbiju dovede nove investitore, dok se muči da se to uradi, neki se samo bave politikanstvom. I to je razlika. Vaše ministarstvo, ja vam se zahvaljujem, vaše ministarstvo je danas takođe imalo puno posla. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Mi ćemo i u nastavku Nacionalnog dnevnika, nažalost, pričati o vestima iz Crne hronike. Hvala vam. Hvala vam.